I donošeno video, danas igramo Suicide Guy. Samo što sam instalirao ovu igricu, mislim da će bude zabavna. Tako da... ajmo da nastavimo. Am I dreaming? Ne znam. Pitao sam me, ja sam na tebe. Znam poentu ove igrice. Gledao sam neki YouTube video, tako da... ajmo da vidimo. Ok, ovo je bilo malo čudno. Pivo! Pivo, let's go! Naše pivo je kada... Hajde požužba. Nemam cijel dan. Božuri! Hajde da vagam! Oh shit. Evo ga još jedan. Ne, pivo. Da šta je? I am fat. I am fat. Ne, pivo će pas. Požuri. Spasi pivo. Open the goddamn door. Sorry. Evo ga, evo ga. What? Evo. Ajde. Radio. Ha? Znam što sam radio. Skoči. Mine radio. Oh my god. I cannot believe it. You're alive. Živ si radio, man. Znam što treba da se desi. Strike me down, train. You don't have the balls. Ne vidim nikakvu... pa... gdje je? Aaaa! Ne pitajte... lokomotiva me uplašila. Thomas the Locomotivens. Šta je pa sad ovo? Oh my god. To activate picked up item, select click. Come on! Yeah! Oh! I did it! Na ku! Let's go! Huh? Šta? Perfect. I want that. Hoću to. Šta je ovo? Znam šta trebam da uradim. I'm so smart. Daš go loptica. Sad. Fuck. God damn it! Glupa loptica. So useless. Ne.
Kada mi ga provopite? Uđi u rupu. Yes! Ah! Oh my god. That was so brutal. To je bilo brutalno. Moramo sva smo moj pivo. Ajde! A to... Svećamo u životu. We're going to do it. We're gonna do... Šta sad rano uradim? Pa ću pitam. Kako? Čekaj. Šta trebamo uraditi? Što je ovdje? Šta ovo dugme radi? A ovo je jedna od takvih mapa, a? Ovo je jedna od takvih. Fuck you. Da li trebam... God damn it, radio! Ma to... Gdje li ti je radio? Ne. Don't swear, this is a family from the channel. Oh, get up! Yes. Ovo je spasan. Fair. Nothing is fair in this world. Samo pipi. Čekaj. Ja sam glup. Ovo, šta je ovo? Šta je ovamo? Parkour. I'm Peter Kuru Master. What the fuck je ovo? Ko ću biti? Aktivirao sam nešto. Nešto sam aktivirao, ljudi. Nešto has been activation. Što sam da radim ovdje? Get up, you fat fuck. Ne! Ti mi sreš da se... Nije! Ha! I knew it. Sad treba nešto pipnimo. Imamo radio. Get the fuck out. Hoću još da pipnem. Mogu pick up. Trebam da radim. Nije fair. Tek si takvim kolegom kockice. Da to trebamo. Što trebamo da uradimo? Čekaj. Oh my god, ljudi, shvatio sam šta trebam da radim i popizdio sam. To sam popizdio, brate. Ajde, požuri. A blink. Ajde, fuck. Peter Kuru Master. All of that beer has made me stronger, bitch. Idemo tu. Sad idemo tu. Idemo to. Otvorimo tuka.
Eto. Da, to znam dok ne mati. Kako se potom dugo, ne? Sada je samo... I did it! Ne. Come on, don't fall, baby. O moj Bože, ovo je tako bilo blizu, kako bi popizli. Tebra, molim te, Tebra. Da bi bilo dugme! Vikri. Oh, fuck. I'm too fat, it's not fair. Šta beše? What is happening? Šta se šta? Šta je ovo? Tako piknem ovo. No šta je ovo? Tako. Tako. Where idemo? Where idemo, ja ne mogu svijati. Ovo nije fair. Nije fair. Fuck you. It's all Donald's fault. Donald je kriv. Tako? Ne, vrati se po pletu. Get back. Sve. Imam plan. Imam plan. Ljudi, I will do it. A? Ej, sine, što radiš? Evo me sedim za kompjuter. A baka? U kojinu je gleda telefon. A, kupili smo vam da jedete. Važi. Aj, tako. Ja. Ajde. Ljudi, we are going to do it. Ne idi gore. Oh my god, so efficient and velocity. Šta ovo radi ovdje? Oh my god, kako je ovo, nisam vidio. Patetik. Ovo, ne mogu otvorim? Ne mogu. Tačno to je. Ovo je sunce. Ma nema već. We're back home. Soda and ice, burgers, potato chips. Employee of the month October. Nice. Burger. I can eat it. I'm so tired. Ljudi, nadam se vam se svidio video. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!